buồn mơ tịch trăm đọc tịch trẻ vì chúng này hãy chân nam trăm buộc mày qua khai cho bà hơn vì gặp lỡ trẻ kẻ qua khai cho ta bái khơi pha hiên bại buồn mơ tịch trăm đọc tịch trẻ vì chúng này hãy chân nam trăm buộc mày qua khai cho bà hơn vì gặp lỡ trẻ kẻ qua khai cho ta bái khơi pha hiên bại buồn mơ tịch trăm đọc tịch trẻ vì chúng này hãy chân nam trăm buộc mày qua khai cho bà hơn vì gặp lỡ trẻ kẻ qua khai cho ta bái khơi pha hiên bại buồn mơ tịch trăm đọc tịch trẻ vì chúng này hãy chân nam trăm buộc mày qua khai cho bà hơn vì gặp lỡ trẻ kẻ qua khai cho ta bái khơi pha hiên bại đi chịu cô nên à smart này hà toàn trên phơi ca vui dùng bị giật tú mơ thú đưa ra đà vua trai bạn đập rút miền rơi ở trà học sớm mơ đờ la và nè trai trai cho mình no tên à phụ bên đời mình sốc thơ mốc đôi xoa khơi nhung miếng xong sao mình được bò cả nhà nhẹ bò này đi chơi ao bò nâu chả được cửa đôi bò câu mơ thâu hay lo bò đầu will you change the plane not change the goal mean so that I drunk sell I try more than you fail confide in my license ព្រោះtôiចិត្ត free trail លុយដល់ចាយដូចជា pepper សបាយវាមក brother ពួកយើងជា fighter ពួកយើងវាយ going higher ដឹកក៏បាន fiber យើងចូលលើតំបន់ fire ពេលតំបន់ gonna grow bigger ពួកអាសប gonna go slower គួយមើលតិចចាំស្ដាប់តិចចេះពីចំណេះអញ្ចឹងណាមត្រាំពួកខ្មេះពួកខ្លាចចុះប្រហើនមានក៏ភ្លើតចេះកែពួកខ្លាចចុះតបែកឃើញផានហ៊ានបែកគួយមើលតិចចាំស្ដាប់តិចចេះពីចំណេះអញ្ចឹងណាមត្រាំពួកខ្មេះពួកខ្លាចចុះប្រហើនមានក៏ភ្លើតចេះកែពួកខ្លាចចុះតបែកឃើញផានហ៊ានបែកអត់អូតូធូនពួកខ្ញុំអូតូថប់ពួកអាណារីពួកអាណាឡប់មានលុយចាយច្រើនក៏ពួកវាមិននៅស្ងប់ចង់ក្រោយចេញក្បាច់សតតែអាចចង់បញ្ចប់ hip hop វាតម្រូវឯងហ៊ានបាយមិនចេះវាតម្រូវឯងរៀនចំណេះប្រកបវិជ្ជាអាចធ្វើឯងមានបាយមកខំគុំសង្ឃឹមប្រាក់លៀនពួកខ្ញុំធនធានកម្រទុកតែផ្លូវនេះល្អបើអ្នកឆេឆានយុគនេះយុគស្អែកអាចឋានមានអង្គច្រកឆ្នាំងគុំលួយពេកពេលដែលឯងដកច្រាំងដៃកេះគេមិនឲ្យលេងគៀកសាំងអត់មានកំភ្លើងឯងកំចាំងពងប៉ាំងតិចប្រយ័ត្នស៊ីមកដៃអាឡាខំប្រឹងវើយជីវិតខ្លួនឯងកុំតន់សុំញ៉ៃបាយនៅផ្ទះជួលគេមានបានព្រោះគេខំជាងឯងជីវិតមួយនេះឲ្យត្រូវហ៊ានទទួលឯងងើបពីដំណេកឃើញលហោចូលកង់ព្រឹកឡើងតែកអាវមកឈោសម្រាប់ប្រុងវាសភៅមានបាច់ព្រៀបដូចកាណុងពាក្យមិនដូចគ្រាប់បាញ់ពួកអាណុងស្វែនខ្ញុំស្ដាប់ហើយឡើងស្លងពួកនោះចាញ់ខ្ញុំតែស្រង់ខ្ញុំខំណាស់កុំថាខ្ញុំដងពួកខ្ញុំតស៊ូតាំងសុទ្ធអត់បងពេលនេះខ្ញុំមានមាសមកថងកម្លាំងជើងខ្ញុំអាចជន់មកផុងខ្ញុំតពួកអ្នកត្រឹមមួយតង់ពួកអ្នកខ្លាំងតែនៅក្រៅរំបងលុយដល់ចាយដូចជា pepper សបាយវាមក brother ពួកយើងជា fighter ពួកយើងវាយ going higher ដឹកក៏បាន fiber យើងចូលលើតំបន់ fire ពេលតំបន់ gonna grow bigger ពួកអាសប gonna go slower